Monri and Maricho Marquez, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimuar, Joel and Annie Inco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Ami Sikat, Peter and Aurora Turla, Ben and Gloria Turla, Erlinda Castro, June and Alice Kayanan, John Alfred Kayanan, April, AJ, Anika, and Aliana Kayanan, Sikat Almario family, Bobet and Lenny Cruz, Sian and Carlen Dizon, Miguel Cruz, Roy and Remy Between, Mark, Jenny, and Sky Between, Adolfo Garcia, Manuel Epipanya, Doc Mike, Lisa, Marvin, Cherry, Michelle, and Pris Tamondong, Mandrick, Micaela, and Erica Liangco, Eric Dutz, Kennard, and Anna King, Juanito, Aime, John, Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Victor and Bency David, Santiago, Joe and Nereo Tantenco, Santiago Pangan and Paharin family, Marilu and Rex Resplendor, Jose Romero, Jocelyn Evaristo, Adrian Argonza, Jeffrey Punsalan, Osalito Romero, Joben Romero, Josephine Toledana, Limuel Miranda, Rodrigo and Regina Ocampo, Teresita, Renato and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christian, Christopher, Cristobal, Cedric David, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Lourdes Cuenco, Marie Cris Palad, Jet Cuenco, Jennifer Datu, Michelle Vergara, Arlene Villanueva, Alice Castro, Lucas Jacob, and Rudy and Sylvia David, Reynel and Anna Marie David, Jeff and Roxanne Gintu, Victor and Susana David, JB, Poy, Kot, Paysan Juan, Maria, Aurea, Sila, Puring, Tess, Lenny, Carlen, Francis and Marlene Nagayo, James Kevin, Maria Lolita Nagayo, Michelle and Alden Sigua, Alice and Noel Sigua, Arlene Nelson and Randy David, Lucito Danganan, Tenoso and Bergado family, Herminia and Andrew Maninang, Jess and Mel Soriano, Johnny and Juanita Manyalak. Para king makapasubaling kayadwanan dadi, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Marita and Lito Paule, Nel, Arlene and Perdi Nuki, Opel Mendoza, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Jail and Justin Inco, Junsen Paul and John Patrick Passion, Rowena Passion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sitcharing, Minerva Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Christian and Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, John Kevin and Pam, BM Tonton Torres, George and Marilyn Hinco, Roslyn May Between, JJ and Charmaine Between, Erickson,
Edmond and Elise Ramos, Arnold and Manuel Cayanan, Cynthia and Diosdado Masangkay, Jonel Alvarez, Adrian Malbar, Brian Datu, Rosie Yumul, Jason Reyes, Claudia Almario Tristan Dabu, Edward Payumo, PJ Rodriguez, Geraldine Pelayo, Emerson Manugid, Lara Joyce, Loy, Joy, Jan Loy, Loy Sr., Monet Maglalang, Edcon Layug, AJ, Bon, Jaja, Kai, Lena David, Ched Alfonso, Ustim Baste Family, Tess Pangilinan, Gles Pangilinan, Grace Kayanan, Edgardo Gasa, Edna Ocampo, Marichelle Cruz, Ernesto Mendoza, Ed and Lydia Dison, Per Sibug, Eileen Joyce Ponyo, Fatima Garcia, Rodel and Jinky Manyalak, Joseph Alan Between. Para King Malagwang Kapaldanan Dadi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Inco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Wenceslao Cañonero, Lorencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Orit Obstein, Jordana Mesetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Richie Rivera, Joseph Gosum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Ricky Lusung, Florencio Lozano, Lota Salenga, Richie Rivera, Arsenia Hinco, Josie Inco, Wilfredo Basilio, Tolentino Santos, Jose Castro, Rita Chonco, Anthony Gosum, Nenita Canco, Consolacion David, Irineo Canlas, Paulita Gulapa, Lani De Jesus, Rosario Deirit, Marcelina Layug, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Billie Jean Pineda, Emily Nunag, Ellen Bocolos, Brigida Lansang, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Sining Taruk, Aldrey Louie, and Leslie Pineda, Alona Palo, Epipanya Liangco, Melchor David, Aime Clarice and Reynaldo David, April Grace Ferrer, Alberto Roque, Clarita Gosum, Marisol Aquino, Emilio Gosum, Norberta Bartolome, Desiree Dare, Richard and Gilbert Cuenco, Candace Sibug, May Toledano, Emiliano Erum Jr., Aurora Sunglao, Celedonia Borlongan, Karen Bautista, Orlando Gatdula, Arkin Kaling, Belenciana Saplala, Lydia Ustimbaste, Paul Castro, Crising Ustimbaste, Annalisa Roman, Mary Ann Gibara, Mario and Marlon Garcia, Neneng Between, Raul Lenny Gosum. Para King Kapayapan ding Kaladuada di Alberto, Erlinda, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Among Jess Mariano, Lourdes, Eloy, Arsenia, Honorio,
Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angelica Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Corelia, Marisol, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcela, Pasidico Sr., JR, Jeremy, Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lusing, Jesus Tayag, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Catalina, Pascual, Ricardo, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, de Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Rene, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, George, Nenita, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Modesta, Carlos, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Pascual, Catalina, Ricardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Rosita, Eduardo, Rodolfo, Cap Chris David, Alberto, Erlinda, Nenita, Melchor, Joel, Haroline, Isidro, Carmelita, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Apolonia, Jose, Pablo, Maria, Bienvenido Sr. and Jr., Irene, Edna, Juanita, Nino, Lizelle, Asto, Guadalupe, Carol, Oscar, Julian, Ising, Nicole, Lina, Ben, Gilbert, Let, Boy, Jerry, Benjamin, Lito, Ben, Milagros, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Rico, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Senaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Miguel, Pasencia, Cecilia, Jan, Eni, King, Loreto, Corazon, Jerry, Danilo, Cora, Nuring, Pido, Joji, Ronnie, Jessie, Tony Boy, Humbilina, Among Popong, Pedro, Catalina, Ernesto, Milagros, Zoilo, Catalina, Gregorio, Maylin, Magdalena, Benjamin, Aurora, Jenibel, Fulgencio, Ernesto Alfonso, Consolacion, Priscilla, Ruben, Rufina, Rino, Valentina, Andres, David, Mumuran, Valentino, Rosalina, Ricardo, Eduardo, Normita, Dencio, Lita, Belen, Silverio, Romeo, Elena, Sabina, Margarita, Francisco, Julio, Edilberto, Valentin, Belen, Ireneo, Rosalina, Julieta, Eloisa, Pedro, Maria Consuelo, Margarita, Alicia, Gregoria, Alfredo, Milagros, Antonio, Apolonio, Miguel, Edgardo Sr., Glenn, Ines, Cirilo, Inocencio, Maria, Carolina, Edna, Policarpio, Maria, Moises, Consolacion, Concepcion, Rodolfo, Teofila, Maria, Marlin, Teresa, Alejandra, Ernesto, Jessie, Bimbo, Karen, Conrado, Nieves, Herman and Marcelo Between, Boy and Betty Romero, Frida Barcenilia, Juana, Margarita, Rosemary, Ramon, Jose David, Silverio, Virginia, Edgardo, Mateo, Maria, Isidro,
Segunda, Alfredo, Barbara, Pablo, Nicolas, Francisco, Esteria, Nicasio, Roberto, Erlinda, Benji, Elizabeth, Purificacion, Attorney Juanito Garcia, Filomeno, Jose, Maria, Loreta, Consolacion, Rogelio Benvenida, Mariano Gasa, Anita Tongol, Pablo, Maria Luisa, Elvira, Emil, Cirilo, Pasencia, Consorcia, Flora, Rodolfo, Estelita, Jesucito Jr., Richard, Rosel, Romeo Sr., Maria, Luis, Remigio, Luciano Sr., Juanita, Ray Dante, Maria Luisa, Elendrino, Epifania, Martin, Nelson Condrado, Aidan Joseph, Joel, Lodi, Angel, Lino, Macaria, Aquilino, Macario, Mara, Alejandro, Fernando, Deogracia, Julita, Isabelina, Consolacion, Leocadio Jr., Paulina, Leonardo, Asuncion, Victor, Marlene, Amado, Carmelita, Bernami, Alan, James Brent Suarez, Abel Sr. and Jr., Rosita, at ding madlang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ret ang ala ng mga kaganaka Karelo.
Mayap bengi po kekayungan. Masayata mo pong makatipon ni kabengyan, mga lagu tangan kalupanan ning Birhen Maria, pagmasusyan ing kayang kafiestan ing Immaculada Conception. At kayabe tayo ing Diyos ngening bengi, bistat man babayi tangan keti, siyempre tinta mo pong kayabe lalaki king gulot. Pero umpisan tayo po iting kakatamong kapag masusyan, king lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Panamdaman ko po ing buong puwersa at tamong makatipon nga ni Keti. Itamong babay, ikayong babay. Atin maragul influensya kimbietamo, atin maragul ay influensya karing kekong familia, at ating maragul ay influensya king kekatamong parokya. Mitmong kapasalamatan at tula, ibuklat tala ring puso tamo king Diyos, denggang daing tamo, denggang tula tamo, renggang kapag nasan tamo, denggang panalangin tamo, malwat tanang darawon king Ginong Diyos. Paramdam tala kaya, at ibuklat ing puso tamo, king Diyos, ang malugod, kaya katamungan, babay. Ginong Diyos, lelangan me at pinili ing Birhen, manibat pa niyang mumo ng panahon, Gino Pakalolo. Gino Pakalulu. Heso Kristo, di nalan ka kingatsyanan ng Birhen, ban mi bait anting taong kalupami, Kristo Pakalolo. Kristo Pakalulu. Ginong Diyos, ginamit me ing Birhen Maria, para maging dalan ning dakalagrasya para kekamingan, lalong-lalo na karining kekang babay, Gino Pakalolo. Gino Pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga, Amen. Abe tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos.
Kapataskatasan, Jesucristo, agum ni Espiritu Banal, ligaya ni Diyos ikaw. Ika'y aking Diyos, King kakatas-katasan. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, si Diame ing Birhen Maria, ban maging ing karapat dapat ng indu ning kekanganak. Dinakemeng makapawuna king kaligtasan ay yatad ng Kristo, kapamilatanan ning kamatayan, at pe panitilyan meng alang bakas kasalanan, iba't paking mumunang ng penandit, ning kayang pangakagli. So panmukengan, ikamingan makatipon keti. Pinili mo kami ban maging indo, maging dara, maging apo, maging kapatad babay, karing kekang familia keti king yato. Dinan mo keng sikanan at tetagan, kalupan na ning binyemo king induming Birhen Maria, ban ikamingan, auli mila ring familyami keka, ika magari at mabibiye, manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Enesis. Kay bat ng mengan adan, king tanaman, inaus na ning ginung Diyos ing lalaki at kitnane. Nuka rin ka, peki bat na, dimdamda ka king mulahan, dapot tatakot ko, uling lubas ko, inya sinalikot ko. Kanita kitang ning Diyos, ninuwaring sinabi kang lubas ka, mengan ka kimbunga ning tanaman, abinawal kong kanan mo. Pekibat ning lalaki, ing babaeng binyemong maging kayabe ko, yang minye king bungang tanaman kanako, at pengan ke. Kanita kitang ning ginung Diyos, king babae, bakit gewa mo inganti kanyan? Pekibat ning babae, lininlang na kuning ubingan, inyamengang ko. Kanita nga naning ginung Diyos, king ubingan. Uli na niting depat mo, miparusan ka. Karing sablang animal, ikamong bukod, misumpang anti kaniti. Manibat ngeni, gumapang ka, king kapilan paman. Ning kekang atyan at alikabok, ing kekang kanan, kabang mabyeka. Mikasama kayo ning babayi, at ding anak na, at ding anak mo, milaban la. Lasawan dering anak na, imbuntok mo, at tuktukan mo noman, ding sakong da. Inaus neng Eba, ning lalaki, ing asawa na, uling ya, ing meging indo, ning meto, ketawan. Ing amano, ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Maria. Noanya ingalipaning Ginoo, non ka, O Maria, ikarangaling banal ng balen at likaya ning Israel. Maria, ikarangaling banal ng balen at likaya ning Israel. Maria. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, pasalamat tamo king Diyos sigpa, ning ginuta mong Hesu Kristo. Uling pigkaluba na katamong kanuanan ay bat king banwa, pauli ning kaya katamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom ta kang Kristo, pinili na nakatamo bayo ya pamela lang, ing meto ketawan, ban maging banal tamo at alang kapintasan harapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Hesu Kristo. Iti, yaing parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganakake katamo, king kapamilatana ning kayang pakamalan na yanak. At tuli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami ketapang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mika ating kapanayan kang Kristo, kekeng purian ing ligaya ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin. pamamasa king mayap a balita,
agpang kang San Lucas. Ligaya kay ako, o Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod niya ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong ababay ning Galilea, at inyang balita para king metong ababay mi pangakong kasal, king metong alalaking milagyan Jose, ay iba't king lahinang aring David. Maria, ing lagyu na ning Birhen. Di natangya kaya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka. Ing Ginoo at keka at pepanwana na kang emunano ning Dios. Tutuyang melingas-ngas alubi Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nano ing kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling maging megiyang malam alub keka ing Diyos. Milamnan ka at ibait may ing metong ayanak alalaki at pamilagwan meng Jesus, maging marangalya at maayos siyang anak, mayawos siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimo i David, api pumpunana. Ya i maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayaryana, eya mapupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria kang anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako, dalaga ko. Pekipat na ning anghel, datang yakekay ing Espiritu Santo. At ingupaya ning Diyos, lilungan na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal amibait keka. Lawan may i Elizabeth na kamag-anak mo, sasabyan da ring tao, king ene mga anak. Dapat ngeni, kanam na ang yamang matuane. Uling alang bage, imposible king Diyos. Nga ng Maria, alipa na ako ning Ginoo, marapat sa ka na ako, anti mo, ing sinabi mo. At likwane ning anghel. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ako, o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Ampon mayap. Feeling ko po out of place ko Kenny. Babay ko ngan, ako mundiling lalaki. Pero maswelo ko po maswelo at matula kong matulang akit da kayungan keti makatipon para kingindo tamong Birhen Maria. Magumpisa tamo pong inimbengi metong abayong tradisyon. Tandaan niya po ini. Nganingal do ngay tinumpisan tayo. Abanggit ko na kaya kayo. At intangal do para ka rin kaya katamong kalalakihan. Dengang karpintero tamo. Rengang magobra kaya katamong mandukit. Istong Easter Monday, lulwalangan, sisimba, magprosesyon, makapolong maputi. Sabi ko, atin lang aldoring lalaki, o tita mo, mas dakal takarela. Bibilang ko na po yung sarili ko. Bibilang ko na yung babaeng sarili ko, mas kingani mong bengi. O ba't bibilang ko na po yung sarili ko kaya kayo. Makuswelo ko po, ngayon bengi kaya kayo. O tita mo latangal do. So ngayon po, tandaan na niya ni December 8, 2021, inumpisan tayo po yung masanting tradisyon
aldo daring babay. Kaniting ka fiesta na ning Indo tamong Birhen Immaculada Conception. Okay. So nano po mo rin nasabyan ng Immaculada Conception. Doon kay pamo po anting makanini. Ini pong ebanghelyong binasa tamo sa ninang daramdaman, impamandalo ning Anghel Gabriel king Birhen Maria at belitana ing nanong tutuking malyari ing magiyang Indo ning kakatamong Ginoo. Neng kay po isipan tayo iting eksena ngay ni anting metong amarim lang bengi, banal apenandit, banayad yang linto ing anghel, pepakit yaking birhen, natahimik mga di. Sinabi na ning anghel, Maria, pinili na kaning Diyos. Ay, dugo. O, sige. Tama. Neng kayo makanya niyang imagine ang tamo. Pero king realidad, panupayanan ng Birhen, panupayanan ng Diyos, kayang kamatutuanan, palagi ko, makanyan milyari. Basa niya po yung gospel between the lines. Siguro eman mga diing Birhen, siguro mano siyang plato itambengi nga ita. Siguro painawaya, makalukluk ya, mimisip ya, panayaning mamisita ining kayang Romeo, i Jose, padaratang. Abira-bira, iba't king maskin no ka rin? Ating binulong kaya? Siguro marimlang tiyup ning hangin? Oh, okay, sa biyanta ng anghel, pepaltoya kaya? At sinabi na, Maria, balo mo, atin kong daralan chismis. At itamong babay, istong chismis yo, mga ragul tamata, may buklata balugbog, talaga, naning chismis ayan, sige na mo, at linele ka king anghel. At eka mabibigla nga naning anghel. Nano ita, ay, ana, balita ko, muktot ka kano. At nang sabyanan ng Ebanghelyo, may samay, sabyanan ng Ebanghelyo, may lingas-ngas siya lubi Maria, may biglaya, nga na, muktot ko, baka namalyari ito, dalaga ko, pangakakaya belalag na. Maamiro ka niya na siguro ning birhen kaya. Aliko nga na ning birhen, tutuing sasabihan ko. Imagine niyo po makanini. Nang kay kimbiyata mo, ating daratang balitang makanyan. Nang eta mo asahan, eta mo pagsadyan. Halimbawa, tahimik kong mamangan keng familia, tsulangan deng anak mo, deng asawa mo, masaya kong mamangan. Kay ba't biglayang salabat ing dalaga mong babae? Atin ko pong buring ipagtapat ke kayo. 16 years old ya pa. Mag-aral ya pa. Ay, nanoy tayo nang, nanoy tayo. Alin po mga karini. Ay, nanoy tayo, sabihan mo. Mabuktot ko po. Sama ka niyan? O kaya, masaya akong may familia, balo mo malugod ka kay asawa mo, kalugurana ka. Kabira-bira datanging kumpare na, matalik ng kakaluguran sa biyanak ka. Kumare nga na, eka mabibigla. Atin kong ichismis ko. Atin yung babae, ing asawa mo. Eka man mag-react, mabungsol na kabigla, bag. Tamakan yan? Mga nabalita? O kaya magpasko datanga na kaning asaw mo at nekalungkot. Nanoy ta sweetheart, amo. Sweetheart, ka mapibigla. Pasko pa mo, ako bahalo makanasabihan. Nanoy ta, na bakit ang kay? Mila ko obra. Makananutakan yan. Makanano yung simbambeng, makanano yung Pasko, dareng anak mo, wala kang obra. Po ordinaryo ini,
Parang kahit intang tatanggapan balitang makayan, mialiwang balitang daratang kaya katamo anting babay. Makabalitang makabigla, makasukalub, makadismaya. Makanini po yung balitang delada kimbirhen. Kanita po ordinaryo, moktot yung metong nga dalaga. Ay, istong may buktot ka metong nga dalaga, kanita, magsadya na ka, patenda ka, panampalinga na ka, pangutan na kang tatang mo, ibaunda kang kapit na katawan, pamuganda ka hanggang mateka, itay parusa kanita. So, biruin ni. So, mo, may lingas nga sa Lubi Maria, siguro may bungsul yung bagya, siguro may pabulan, siguro may takaya, makapaniwala, bigla yung muktot. Baka nanon nang explika, dala uri na ng Espiritu Santo ni, de pamandimdaming Espiritu Santo kanito. Inganak na yung mituro keng Espiritu Santo, ay paman may bait inganak na, makana. It's a big problem. Kita mangon po neng kay, aliwa mo ikayong babay, gangi kaming lalaki. Neng kay ting maliliari kim beta mong eta piadyan. Neng kay tintang ababalitang eta buri. Neng kay ating chismis miraras kaya katamong etamo lubos aintindyan at etamo lubos atanggap. So pota pong ating daratang balitang makanyan, ining may pabalita. Nanong tuturo na ning birhen kaya katamo. Mo ay wasan ini. Bisa koli kabang may bibiyata mo. Ating balitang daratang makanyan kimbiyata mo. Ating balitang datang kaya kayo keng makanini. Otang makanyan ning maliliari, nanong tuturo na ning malugod ay indo kaya katamo. Umunan dili ini. Malugod yung, banayad yung tanggapan, ing nanuman, babalita dang tutu kaya kayo. Bitan kayo po. Banayad yung tanggapan, ing balitang tutong payabot da kaya kayo. Ekad, abalitan nyo na, kortinggap yun na, sabi na nin doktor, atin ko pong cancer, ang suso. Daklok po babaeng hakairap makanyan, nakasabing makanyan. Otang mo muna, maninton lang miyaliwang doktor, maninton lang miyaliwang lunas, maninton lang miyaliwang kay. Hanggang ako po, balo makanano ko sabihin karela, umunang paralan ng pamanulo, tanggapan niyo, katutuan ng atin kong cancer. Tanggapan niyo na asawa niyo, magloko ya, at atin yung number 2. Tanggapan niyo anak niyo, may paborenya at may paroro yang ene. Tanggapan niyo ining anak metong, tama kaya? Tanggapan niyo po, yung lilingad, kung toro lilingad niyo, mas masakit po. Mas masakit tanggapan. Eto nga balita ko, ako maniwala ka niya. Ay, mabigla na ka mo, mo pala, at lula rin ko lasisi na nga sa mo. Tama ka niyan? Mumunang hakbang ning pamanulo, malugod mong tanggapan na mapalyaring milyari kaya ka ining matsurang balita. Emo lalabanan, emo lilingad. At inyo pong kukwento Father Robert Kanako, anyang migbisikleta kaya pong 30 kilometros. Ipagkwentuhan kami naman 30 kilometros ang kwento na. At inyo pong kakaluguran, may COVID yung asawa na. So talaga mamaw siyang Father Robert, Father Sopanyo Kepo, sana magmilagro yung Diyos. Father nga naman kanyan. Okay, pagdasal kita. So 1 week pa mo po kayong hospital, may metong 9 million. Grabe pa yung asawa na. Kadwa ng Domingo kayong hospital, kadwa ng bulan kayong hospital, may adwa ng million. Katlo ng Domingo, 3 ng million. Kapat na Domingo, 4 ng million yung gastos na, pagagaling yung asawa na. Hanggang band na tuli, si Biana ng Father Robert. Inangan ako, siguro, tanggapin mo na ang milagrong gusto mong mangyari ay ang tanggapin mo na mamamatay na ang asawa mo. Humingi ka ng milagro, siguro ito yung milagrong gusto, makita mo ng Panginoon, ang milagrong tanggapin mo na mamamatay na ang asawa mo. Kanam napin bulan,
Metea ing lalaki. Ning kay mo munang hakbang ning pamanulo, keng sarili tamo, wapining tanggapan tamo. May kamaling anak ko, may kulay ngayong asawa ko, hanggang masakit. Tanggapan ko. Tanggapan ko. Emo lalabanan, emo lilingad. Imbirhen Maria, niyang minuna mangutang ya. Normal mo po itang mangutang ka. Stories may umpisel yung asawa mo, kutnan ng milyaryo, ba't may pa kanyan? Pero kay ba't nanita, malugod mong tanggapan. Amen? Amen. Kadwa. Gulot na ning matsurang balitang tatanggapan tamo, baluye sanang panintunan ing plano at kaboryana ning Diyos gulot na niting balita. Eko tambing magwala, eko tambing masisira, eko tambing madidepress, alipo-lipo. Maniwala ko, nanuman malilyari kay katamo. At inyang grasyang katumbas, gulot na ning milyari kay katamo. Panintonan niya po, kutnan niya ing Diyos, anyadwan niyo king Diyos, nano ing grasyang manaya ka na ako gulot na nini. Nano ing maya pabalita, panay dapat kong panayin, keng milyari ngayon ni kanako. At maniwala ko po, maniwala kayo, hanggang masakit tanggapan. Datang at datang, ing maya pabalita, ing plano na ning Diyos para kaya kayo. Palo po yung milyari kayong birhen, itang milam na niya, mikainak niya, hanggang birhen niya, mo milyari ni anyang dalawane ning anghel. Maluwat ng milyari ni, maluwat na ng plano ning Diyos. Maluwat na yung ating intention ing Diyos kang Maria. Ing kamatutuanan, bayo ya pamibait ing Diyos, ing Birhen Maria, at tineng plano para kaya ing Diyos. At ini po yung rin ang sabihan ning Immaculate Conception. Ay, maralas na pong sasabihan kay kareng propeta ini, bayo ka pa man mibait, bayo ka pa man may biyasang makirandam, lokotin akong plano para kaya ka. At masda na lang mo po rin propeta, kayong plano na ning Diyos karela. Manibat-ibat kewali na ning Diyos. Manibat-ibat pinili na ning Diyos. Ini po yung kabaldugan na ning Immaculate Conception. Manibatan niyang pengaglide ing Birhen Maria, iningat na ning Diyos, uling yang maging indu, yung maging kaban ning tipan, lulanana ning kayang anak. At dapat malinis siya ing babae ngay ni iba't pa king kamumulan. Ito yung plano na ning Diyos. At ito yung peninto ng Maria. Nanong plano na ning Diyos kanini. At anyang bandang tauli, siguro epaklaro kaya. Pero sino kuya, dino kuya, alipan na ako ning Ginoo, malyari kabod, anting sinabi mo kanako. Panintunan me ing plano na ning Diyos. Maniwala ko atin. Atin ko pong kakaluguran kanita. Miyembro langan keng pisamban, itatang da EMDC, imada, CWL, reng kapatad na lektor la, reng aliwan ng wali, choir la, yaman, miyembro ya kareng kay na keng kay. Nay siguro swerte na may buktot ya. So, king kamarinayan, may pulong-pulong na rin yung familia. Nanggawan da. Baka rin magsilbi langan kayong pisamban, miyembro langan ka rin miyaliwang organisasyon, ining anak da, bigla yung may buktot, king pangadalaga, kaya ba't ito pa itayatang may kabuktot, talasawa yaman. So, ilangan, kaya ba't ining anak ka may buktot nga na, anak yung familia da. Tang mga na, intindihan niyo ko po nung pikasama niyo ko. Intindihan ko po nung palayasan niyo ko. Nung palayasan niyo ko po, tanggap ko na. Pero dalan kayo po, inga na kayo ni maskin ang malyari. Nung palayasan niyo ko, makoko, ako palto kapilan man kaya kayo. Tanggap ko na po tanggap ko na. Tawaran niyo ko po, pero ining desisyon ko.
Dalan kay ng anak ko. At makasadyan ng magbalutan ng anak. Makasadyan ng mako para kayong kamarinayin na rin ng familia. Kanya magsalita yung pangani, karing mikakapatad, karing babay. Kapatid na ka nga na, itakag yung palayasan. Sesen miya ang anak mo, sesenda ka, ingatan da ka. Anya doon mi mo nga na, meto mong pangako, ipat kaya ka. Anya doon mong mangako ka nga na. E mo ne, pakikitan ing lalaking ita. E mo ne, kapilan man pakikitan ing lalaking ita. Ining babae minisipya, kay pati ng uya. Sige po nga na. Gawan ko po nga na. Okay. So, sa likod din anak. Bait na yung anak. Ako pa pong inawas ng para maminyag. Binindisyonan kaya kayong sikretong lugar itang anak. Aliwa po yakong tatang. Ay, ngayon po, ay, Diyos ko. Balami nga na kayo tayong migdalang swerte, Karela. Balami nga na kayo tayong pisasan metong nala. Inga na kayo tayo gawanong mikakalugod ing familyang aita. Balamo swerte, Karela. Ita, taba kanyan? Mapalyaring ning kay ing Diyos gamita na ing matsurang paralan. Banang panigobran ing masanting ng plano para kaya katamuan. Amen? Amen. Ini po king makuya ding kwento na ng Birhen. Maniwala ko, kwento taya mo naman. Amen? Amen. Tauli pondili. Patawaran ako sanang Bishop Ambu nung kwento kayo ni. Kayo ning kaklase na. Okay. Ay mo ko sumbong kang Ambu. Okay. Ay ko sumbong kang Ambu. Kwento kayo ni kang Ambu. Abe miya po Bishop Ambu. Kanyang mayaw siyang maging ubisbo. Abe miya po king men of light. Yung kamatutuanan po kumpisal ko ini. Ako minunang may kabalo. Hindi wani magkwento ita, na mag-ubisbuya. Hindi wang kwento ita. Sabihan na kaya kami ng Ambu, kanyang inaos na yung nunsyo, bisa. Ay, ayoko nga na. Hindi ko plano yan. So, gawa na, tinakas siya. Mintay Israel. Mikabia kayong tuki kayong metong pilgrimage. Doon yung swerte. Doon yung makanano yung manigobre yung palanon ng Diyos. Yung nunsyo kaya ti Pilipinas, anyang usane para maging obispo, milipat niya. O yung miras siya Israel. So, mikit na noon naman ng buken. Ang buo. Talagang gusto ng Papa maging... Ibata ng ambo. Anak kaya kami po. Ningkay nga na may aiwasan yung plano na ng Diyos. O tang daratang imakanyan, baway tang kaya, inaos na maging obispo ng Diyos. Inggawan ko na mo nga na magpiyak ko mata, talan kong masalese keng saken, ay ba't paboren keng ingapong Gino, yung magmanew keng saken. Makanya ning gawa ko nga na, migpiyak ko mata, tinalan kong masalese keng saken, at pepaboren keng ingapong Gino, yung mig-drive king Pieko. Yung Birhen man siguro iting gawa na. Makanan masyari ni talaga ko. So migpiyak niya mo yung Birhen, tinala niyang masalese, at pepaboren yung Diyos. Magmanew King Viena. Itaman po po ang makanya ni Malyari. Eko agad madidiskaril, eko agad madidismaya. Malugod yung tanggapan, paninto na ning kaburyanan ng Diyos, gulat na ning Malyari, kay ba't magpiyak mata,
talan masalese, at paboren me ing Dios, magmanew king bieyo. At ena paboren, maniwala ko po, ena paboren ning Dios, ing miparoro kayo. Babahitangan po, Keti. Maniwala ko lalonda kayo mo. Dakal ng kwentong milyari kembeyo. Dakal ng miyaliwang mga palyari kembeyo. Lalo na kandang telo. Sunod-sunod siguro, ing miyaliwang balitang miras na kaya kayo. Pero at ko pa, malago, makamaputi, matatag, maniwala at magtiwala ng Diyos. Amen. Ipasyag tayang ining kaya kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tinalang King Banwatiato, at kang Jesucristo, anak ng bugtong maginutamo. Pengagli upaya ning banal na Espiritu, nibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalamupayan Poncio Pilato, mi pa King Cruz, mete at mikut-kut, tinipaya ka rin mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk, wananin Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad rin kasalanan, King Pangasubdirang Miyering Mete, at King Biyalanangga. Amen. Imawan at pinili ning Diyos, ing Birhen Maria, karing sablang babae, pauli ning kayang kasalpantayanan. Ning kayang kapag kumbaban at kapanaligan, king ding pangako ning Diyos, matupadla. Pasahot ta kaya at nga tamong sumabi, Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Ulitan tayo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para karing babaeng manimuna king komunidad, manano na sana, dinanalang kalausan loob ning Ginoo, ban itayid ding sabla, nung makananong tinayid ng Maria, ing Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring babaeng susuyo king pisamban, panwanan na sana ning Ginoo, ing karelang kasuywan at ing karelang pamilya. Manano na sana ang tabayanan na lang Maria, anting minunang sinuyo king kekang anak, manalangin ta king Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring babayeng pinili ing biyerelyoso, manano na sanang panwana ning Ginoo, ing karelang piniling biye. Akit da sana ing ligaya king siping mo, manalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka rin sa blambabay, manano na sana'y Maria, ing kekeng indo, ing maging karelang pialimbawanan kimbye, manalangin tamo king Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Yabet ala po ka rin panalangin tamo, ring mag-wedding anniversary ngeni, Ronald at Elvira Angeles, Roland at Michelle Sibug, Ronald at Jenaline Gozum, Jerry and Nati Jose, Eduardo at Flora Palmon, Edmund at Cherry David. Para po ka rin kapatid mo mag-birthday, Mericon Diaz, Virginia Bisda, Cindy Vargas, Consolacion Lapira, Caroline Betwin, Virgie Alipio, Remedios Alipio, Raymond Gilbert Ronquillo, Maria Immaculada Ronquillo, Jomar Roman, Jonalyn Estiliora, Apong Loleng Paulina, Wilfredo, Marlene Nelia, Donald Agabaw, Virginia Kayanan, Trixie Pangilinan, Maricon Lansang,
Elias Palencia, Mario Abaday, Maricon Watts, Concepcion David, Jessica Rodriguez, Ezekiel Between, ampoy Elisa Kayanan. Para king kapasalamatan da po, renggang directors, staff, and employees of St. James Cooperative na ila pong sponsor keng hapunan tangeni sa mampoy Cecil Reyes para king patagumpen ng Operasyon JR Pangilinan para king kapatid tamong masakit yapong Apen Ricaport, Lolita Aboy para king kaladwar ri Mangkuaning Sunglaw, Brian Noel Buan, Reynaldo Serrano, Heidi Gonzalez, Heidi Robinson, Vicente at Paterno, Govi Vitug at Herman Between. Para po karing minyindi king kakatamong kandila ning Adviento, Divine at Joan Clemente, Irish de Dios. At king kapasalamatan na po ring sablang babaying at yung enikete, karing intensyon tamo, karing familia tamo. Reta pong anak katinerak, pati po rening apata maya pababaying may masa karing intensyon, karing egaraganang kababaihan. Lalong-lalo na po ring pengaritang babaying alana keti, ding imatamo na minuna ng pepay nawa kaya katamo. Ring apo tamo at darang maluwat na naman pepay nawa. Malugod, talang ipanalangin king Dios. Para mo naman po king kapasalamatan ng Aching Sel Gosyoko. O Diyos ay pami. Metong karing pe kamayap, pe kamasanting, pe kabiyasang dapat mo, wapin anyang lelangan me ing babayi, anting kayantabe ning lalaki. E alipan, e ipos, nune kayabe ning lalaking minuna mong lelangan. Bendisyonan mo ring sablang babay kimbiyemi. Ingatan mo sana, gawan mong malwala sa puso, king pamanintinding mit mong pasensya, king kaburian mo, para king biyera at king paralan mo. Kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Amen. Malapit na ginoo, kaya kapasya.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo kengan, ikengan babaying makatipon, ngeni kabengyan, king lagyu ning malayindong Birhen Maria. Gawan mo keng matatag, magtiwala, at pisasan metungan mo kami king kababan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kaya ka isipan niya't luguran ng Diyos. isipan miya at Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati oy pa kapamilatan ng Kristong Ginumi. Emo pe paintulot ing mimusingan niya ing Birhen Maria king kasalanan ng Adan. Kitman me king grasya ban maging indune ning karapat dapat para king kekang anak. Uli nita kabedring sa blangkoro ding angeles daralit ming kekaligaya at ngamingan kakanta.
all out. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalugmo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kapang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kekayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Ipa, uling kaluguran mo kami, agkatan mo kayong lumapit king kekang tulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ring kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, po ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngini punting metong familia, abe-abe tamong mipapanalangin kayabe ning Indong Birhen Maria, karing manong tiro na kekatamo ning Ginoo.
banyeng lagyu mo. Datang ke kami, ing pamaghari mo, ipamigwani loob mo. Ket isulip antibanwa, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, biemu King Aldo heni. At ipatawad mo, ding salami keka, anti ing pamamatawad mi. Kay kasala ke kami, emu ke ipaisawul kintuksu. Nune ikabus mo mama, abus mo kami, maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawapaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating iligayo, manggaman king O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, noon eluwan mo ing kasalpantayanan ing kaya ka iglesia, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimo. Malugod tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayong kababaihan, kapayapan po. May oras po kaya kayungan. Peace be with you po. Nung pansin niyo po, renggang mig-serve kaniting misa tamo, babaylangan. Maliban po kining kasiping ko. Pati po ring papakinabangin rin pong presidente ng babay, ring babaying organisasyon. At ila pong mamye communion kaya katamo. Iniing ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ko, dapat iyag kasmeng amano mo, kumayap na ako.
king kinuan o muna. Pati nakita ng kompleto po mo.
Mitmuya po ing puso ko nganing kaurasan, kalupanan ng Birhen Maria. Na pasalamat po puriking Diyos para kay kayungan po. Mayap oras po kay katamuan kababaihan. Palakpakan tayo po ing sarili tamo. Mayap oras po. Very good po. Dakal po salamat kay kayungan. So pupurian talat pasalamatan ganaganang mekisan metong kay katamo nganing kabengyan. Manibat po ka rin maidens na ilang mo mig-serve, detang may masa, detang pepakinabang. Kay bat na po ni burikong kutnan ng penamdamanda, kabang tatalnan de inginu, babyede, kaya kayo po. Renggang organisasyon pong babay, reng choir, pati reng media, na dakal-dakal pong salamat kaya kayungan. Eko po mamaliguang mumuli kay bat na nini, mig-sponsorya po ing St. James Cooperative Pamangan para kaya katamong inimbengi. Miyabiyabi tamo po, ang ganditak-ditak mo po yung kuwanan tamo, ban magkasya kaya katamon. Makiyabi ko po, makisalo kayo keng tawo na ning birhen, kene po king kaya katamong B.U.B. Gana-gana po. Kay bat na ning misa nga iti, reni pong kababaihan tamo, may malot lang mapilan na regalo, may mili la pong chati dua yata balang baryo. So chati dua mo balang baryo. So panupayayo po, edo ko nga nadinan, so may mili lang mo pong chati dua balang baryo na representantida, reng kalulu, reng babay, para dinan lang regalo, ditakla mo pong pouch kay bat na ning misang IT. So pumilala po at dinan na kayong kay, pati kendi po, ting may miyak karing anak. Sunod ko pong pumila ring anak kay bat na ning misang IT po. At dakal po salamat, karing may bulakla, karing may nais kaya katamo, lalong-lalo na po karing seminarista, JM, Ronel, nilagay ng metong pa. Anyway, so dakal pong salamat kaya kayo. Thank you very much po. At naku po kakoswelo kayo, pepakit yung pong pamisasan metong nginimbengi. Tandaan niyo po, mag-umpisa na yung metong tradition, nganing banwang iti, gawan tayo pa po next year. Okay po? So dakal pong salamat kay kayungan at bindisyonan ko ng Diyos. Metong assignment. Kauli yo po, uman yo, ring asawa yo, ampon ding anak yo. Hanggang epaminyo pilyo yung asawa yo. Uman niya po. Sabihan nyo, papaumane ning birhen tapamilatan iyo. Okay? Pati ring anak yo po, umanyongan po. So dakal pong salamat kay katamuan. Talakad ta po para kintawaling panalangin. Kaya naman Domingo po, ing pagmasusyan tamo, ing Birhen ning Guadalupe. Salamat po. Para po karinggang intention tamo. Itamong kababaihan kete. Para karing ima tamong etanayabe. Para karinggang puso tamong mesugat. Para karing sabla tamong anak. Para karing familia tamo. Misasan metong tapanalangin ken Birhen, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin mo ning atyan mo Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Virgen Immaculada Concepcion, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Next year po, panikwanan tamong mag-procession kay bat naning misang makanini. Next year po, ngini pa at banay tapong muntakeni, makipangan, kaya pamangan, retang may piling tanggap po karing pouches, magkaila pa mo po. Okay? At masaya tapong may papag-greet. Basta masaya tamo pong may papag-greet. Okay. Ating ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka, ante mo. Bendisyon na kayo at antabayanan ng ginong Diyos at din kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lumakad ko po, bendisyonan ako ang holy water. Lapa mo po mama ko. Sige, choir. Go.
Dito pong tanggap kareng regalo. Kay badening anak, tanggap candy, kanila. Petang pamya kareng anak, no karinla. Kareng anak, gawa ko nga parting pila kani kareng anak. Lumapit na lang mo po rin ausan mi po. Tita Helen Dizon po. Helen Dizon. Nino po Tita Helen Dizon? Tita Helen Dizon. Tita Lita Manarang. Lita Manarang. Tita Lita Manarang. No ka rin niya po Tita Lita. At siya po kano, Tita? Milagros Parico. Ausan mila po lagyuret ang Medinan. Milagros Parico. Tita Milagros Parico po. Rosita Parico. Tita Rosita Parico. Tita Rosita Parico. Alay. Concordia Rodriguez. Concordia Alayo. Lucila Mendoza. Lucila Mendoza. Corazon Barba. Corazon